Abaturo ku rwombyaro nka Rwengwe Rwansinga hamwe na Nyakabungo byo no mugombora yandija umur district ya Rwampara nabagira ngo ebihingwa byabo nkentoce umwani ebihimba muhogo hamwe na nebindi bicekerezi bw'enjira y'umuyaga n'ihunga akajura kakatandika nkako kuzana urubare rwatandika rukeruke kagire ko hakanya kace turebe ngo byatandika byiza nkandi yo munju nyine mutwana twanje nkagwerwa akagwe karondaho kutora habura ryo munju nyino bwana bwanje bushatu enjura yagwa kutoya turyaho narama bateni gafumuka ndebo muyaga gwagakirizaho niruka nazo bamuranwa no nsangara umunakinga nagenda gaterwa rubare mbenye no musurwa muhogo yoneti irwo rubare obutu bwahendaguruka bwaho ebitu byo omwana ugona guragarcire gurya hansi no kuyora kandi gutaka hisize nebitoga abatura aba nabagira ngo hatabashobanjirirwe na nico kuri sabana kandi ngo embebe babire bahirize kubyara ebirerye ya Aroni hatanabashabo buyambi abantu bona bari mu kucuramererwa abakazi abasho wizembo zabo zebihimba bona bampikiraho no barra bagira ngo nyuruterere government abembezi bije babirukangirire babahwere umwana rwanje urutokera rwanje byone bigenzire tinyine cyo kunyamba ninzaba government mu nyambi nebihimba tinyine cyone Chairman w'Igombora yandija John Namanya nagira ngo yahereze kuhandikira bucuru kwataho ukubamanyisa hanshongeji abo kwa natera honarebo muri honarebo kankunda Amos hona na chairperson C5 kandi bampamza bagira ngo bateka ho kurgira ibyo binarebaha ogutuma urundu rwo kubanza umwanya wo guteganisa bwa enjura bitabaturana bagamba ngo murundo wo gucirengere Abwa TV West nde Elias Rutugusa.